Kumbe tu design. Yes. Ni sawa brother. Ameze neza man, ndashima tu. Kubata muzi do design nini? Don't design. Kwetni narao na yiturije tu. Murundi atari Murundi. Ariko mundi gihugu cy'u Burundi. Ama nandi umwana w'Inyanza tu. Do design. Yeah. Shaka tuganire ku gikorwa cyawe wakoranye n'umwana wa Rose Muhana. Yeah. Sana kwa nungo man. Yeah. Oya ntisemo gusanga home kugira ngo dukore. Abifeti yawe. Zagenze gute kugira ngo ushaka Nisho sinamwa ati Imana sometime iguha ubuntu ubuntu ukagwa abantu bakagwa kiye ikintu bushatse. Mvuze ki yabandanye iyo mvuga ati ngo namurihe iyo mpeti sinaye kumishaka kumurihe kandi iyo mvuga ati ngo ndogera kumusaba ngurane nawe ikintu cyana akajya nderekana itara yanje alone nijya gushoboka ariko kubera Imana byose birashoboka man. Project yashoboye gutwara amafaranga nagute yashoboye gutwara kizatu z'amakenya mu Marundi sinzi ngamwe abavunja. Okay, reka tweretse yaje do designer kuva muri Kenya gushika mu Burundi. Kuva mu Burundi kujya muri Kenya yari yatwawe n'iki? Kenshi ndatwawe no kwiga kuko ndakunda kwiga kuko ikintu cyo bwati uko ndige designer bw'iwanje chicken chambe cyantwaye chambuye mvuva mu Burundi ngenda muri Kenya kugira ndongereza designer bwandi kumwe ndumva designer nyene sivyo none ya kuba umuririmbyi wabyinjemo gute? Ndabyisanzemo sinabavuga ati burabitanguriyana no ndamaze kubona mu bikorwa byinshi ukina film mu ndirimbo z'abantu byagenze gute? Nkuko nabibwiye byisanzemo burya ari gihe ubona tara yawe karenga je ndabizi ko yanje ari kuririmba gospel ko praise ariko abandi nabo gusanga bari kurambya tara yanje ni ku kina film cyangwa ko acting. So baze gushika mu gihugu cy'amahanga no umunsi umwe actinga short movie ndashaka ku TikTok abantu mbona followers bawe benshi niko abantu benshi bace batangura kumbwira ko nshoboye kugeza hano rero bijya bihugu bo bitandukanye nini wacu man bo babonye n'agatuntu gatonya gusa bagufowinga bakakurondera kugira ngo barabe kumotera imbere mwese. Itandukanye hagati y'umuziki wo mu Burundi n'umuziki muri Kenya n'ijya ikintu cyambere namvuga itandukanye rihari Burundi turashoboye n'abandi bantu barashoboye ariko itandukanye rihari ni imwe twebwe ibintu bya science social media cyari down tureke social media science cyari down otukiriya cash man abandi bafite batariya cash cyari down man. Rero mu gihe twaroze science nyene byose mubona byo gukoresha social media bigenda neza reka tumaze dusenga Imana idufashe science mu Burundi nibe theory ibe practice. Yeah. Ikibazo shaka ndakubaza ni ryari two kwitega project ya bishasha ko warakoze rimwe ucurata man sinataka cyangwa wari umushuhira? No bro come on. Nabwo nakoze rimwe ngo cyane got down gusa ibintu byanje nabwo ndiruka man kandi je sinkunda gukora ikintu kitagira inyungu kuma ndagiheba kuma iminsi yose ubona ndi nyuma ya kamera kuriko imbere ya kamera ngori ikintu atanyungu gize iminsi yose sikuvuga ngo narindi channel ahubwo nangize iminsi ndi nyuma ya kamera behind the camera. Twitege ikire gishasha vuba kuri ari gishasha kima kize imbere mu application ngayi wacu nyene Nyanza rero mwitege kumubonamo kandi mu kwezi kw'icumi mugiye kubona ikindi gishasha ndi kumwe rero na Mama Lao Muhando mwenyewe sasa afikora Rose Muhando mwenyewe sio mtoto wake Muhando sasa ni Muhando mwenyewe Mama Lao. Asante sana brother. Thank you bro. Reka tumene nkabagaruka kuri sasa nizosubira kumbaza mu Kirundi ariko niyo yagaruka tuzota uni wasori iyo video jenzo kwironda nimbaza muri Kenya nzoza. Come on, thank you.